On n'est pas contre Pai Konsare parce qu'il a quitté au IFDC. Hein. On est juste contre lui parce que mo fala lanchugol pichugonoton. Mo fala wonugol yasi fiɗa men kaƴe komin moɓi ɗon fi omin lancitro. Ono woɓɓe goo ko wanno ono woɓɓe goo ɓe gawal goo ko wanno la sakka fiha fu suwata min sendude awa guinéɓe ɓen Pai Konsare no mari plein de droit yahugol iwugol e IFDC yaha nokkugo kadi mais non ko woni o ala droit arugol yenna hooreɓe IFDC ɓen menen si Pai Konsare iwi hande IFDC haɓani ɓuri makko sappo wonana IFDC ɓuri makko guluje sappo no nder IFDC menen fu suwata men yaltinde en tant que min hi'irali hooreɓe IFDC ɓen bandi yagal e fuma yagal e affaire nunɗal angal nunɗal andi ton non onen Guinée colonel Mamadi Doumbia o wi une en wallahi makko billahi o fawi jungo makko e qur'ana o inni o organise élection en tant que ɓiɗɗo leydi la Guinée hiɗe mari plein de droit mais on landitagol mo honto ko haldano kon parce que o honnali aadi ndi mais mi anda Guinéɓe ɓen tawi ko min woni feetuɗo ma tawi ko certain Guinéɓe go woni feeti parce que colonel Mamadi Doumbia huɗanino en inni wallahi makko billahi organise élection fino o organisani ɗome mari plein de droit landitagol mo fi ɗum mais certain Guinéɓe go simen landitike droit ji amen ɗin hiɓe teretude men ettunoɓe et pourtant IFDC représenta Fouta Diallo représenta Pullo IFDC ko représenti ko militant ɓe hiɗuɓe ɓen parti on Pullo no ton kisino ton sosono ton wakazalika kadi wonɓe ɓen parti Sidya Touré na fulɓe na manin kadi won ton Guinéɓe ɓen fono ton awa en tant que Guinéɓe ɓen heɓa liberté maɓɓe on ɓe anday ɓe mari plein de droit en tant que ɓiɗɗo leydi la Guinée wonugol wolugol ko fala kon e fi pays on hara sammankugol leydi la Guinée lamɓe ɓen goɗɗum to ɓe mari plein de droit ɗum mais la Guinée sa woli gonga ɓe wattete etunojo sa woli gonga ɓe numa ka aden jeyaɗo ɗum ɗo ko yettore ma ɗen ɓe jisirtuma na gonga ma kam parce que min ni on ko ɓari mi yetta mais la mari plein en fait ko nene la an maninka la mari ɗum ton habdallah koto an hay ko jomboy ton ko nene la mais ko maninka en fait mais une fois ɓaytuna yetta bari mi woli ɓe wata famude pourtant j'ai ene a sigri grandi là-bas sigri kade nde du coup hayna Fouta menen men jeeya mais wolay komin fala ko momin hiɗɗi on assalamu aleykum